The Immaculate Sikhumbuzo Mbatha Lepoelano Madam Speaker Injibele ye re boledišanago ka yona e sa le yona yela re rata go tseba mane wa tseba keng ga e napele bonolo ka yona tsela yeo kudu go ka bolela ka yona bonolo ba yona ke gore yona re a tseba gore ya direga gantši ebile e direga kudu go feta ka tsela emele gore motho a ka nagana gore e direga ka gona ngwana wa godišwa wena motswadi kgona go godiša ngwana yo e sego wa gago wa madi o mo godiše mohlomongwe a tseba go ba sa tsebe o mo humane sa le o motokotokwane a gole a tseba o le papage jwale ka ge le setlwaedi ba ke ba tsebe ba feleletša ba tseba bana gore yo ga se papaka gobane nako engwe ba botša ke bo malome a bona ba nwele mabjala ka mo gae ba botša ke bo ragadi a bona mosebela ra ke no go sebela ngwana ka baka la gore ke a bona gore a banya ka go botša nnete ya phološa bangwe ba re nnete ya phološa ba ba mmotša dilo tšeo bano se rata go tseba kore ngwana šo o godile bano a gola a šomiša sefane sa gago monna wena le mmage lekwane ebile mohlomong ka no ba gona le ba bangwe gape bana ka morago ga gage šo o re o nyaka go šomiša sefane sa popage goba o nyaka gore ka tšatši la gage le legolo le bohlokwa go tshwana le lenyalo goba graduation ga a loga university a rena ke nyaka gore papa le yena be gona mohlomong a bolela mabedi a mararo mantši dilo tšeo di hlola dikgohlano ka malapeng okay kudu ge ba wena jalo ka papa o thomile go kwana le yena ngwana ebile o gausi le pelo ya gago seo se ka go roba pelo ke tsela e feng ye kaone ge ba se se ile sa go diragalela ka lapeng la gago e be no re ile la šomana kane o gopole gore taba e ama batho ba bararo e ama papa yo e ama mme wa ngwana wo e ama le yena ngwana o a ke tsore go wena o tlo bolela jalo ka ngwano go ba tlo bolela jalo ka mme go ba tlo bolela jalo ka papa yona a raperetše megala ya lena gopola gore whatsapp ke 0718895932 ka telefa mogala ke 0860002452 di whatsapp Thomas Kumbatach. Now in my opinion, I think I say I can not risk into bad only if you guys break the relationship you will build the from the beginning for as long as you guys break a relationship. Yes, and if maybe at Sebastian Godile I can know le patela as what I do like why didn't keep a secret blah 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 but I can handle the way no mushere if you know mushere sharp I don't think I can feel the jack and then the biological father le na aga setla a suya dingo mo mererong ya lapa la lena then a nyoko bona ngwana hae no mmona ka yona na go itseng eo then a ke bone ina le problem if a ka ba le relationship le biological father hae in my opinion Sikhumbuzo le bamamedi le batheletši ba Thobela FM ke molaotse ka mo Tembisa seemong sa mohuta o ino ba taba ya gore ka re lerato ka se le tlhomole mo lebileng gona especially mo ngwaneng ngwana ola a lompane a tshware double barrel a be le sefane sa ka a be le sefane sa gabo o be ka mokgwa mara yaanong o tla etsa gore sefane sa ka se be ka kwa mafelong gore le bana ba tla re ba bangwe ba tla botsisa gore why and all that thing motswadi o tla re o bona gore na o e trera jwang mara a sena ngwana le a butaka a kry-a mosadi o tlile le ngwana wa re ka gore ke kry-ile mosadi wa modimo ka ngwana a ke monyale ke mo godišetše ngwana o mo godišetše ngwana a motsentšha dikolo ngwana a tseba a butaka le papage a fetša go motsentšha sekolo a mo iša university ka mo le yena a dira ba e leng ba gage le mosadi monna ke re a butaka ba bararo ola ke firstborn o motšere jalo ka firstborn sefane o bitša ka sa buti gwaya ngwana a gola a fetša ko sekolong a kry-a mosadi
awa a bereka a kry-a le mmereko a ba nurse male nurse ko sepetlele a bereka a nyala mosadi a buta ka monyadiša ke re ke papa ke step father sa gage mara mošimane a tsebe a monyadiša a kry-a ntlo mošimane owe or o rile a le gona mowe bo rakgadi age ba mmotsa gore motho a se papaga na mmitša papa a thoma mmitša ka lebitso a se thwa a sa bolela le yena kore o motlhoile go motlhoya re kgantho go le so ao papa ka nna ke tseba go le papa mošimane o tšhentšhitše le sefane ne le sefane sa abuti le boga baloi no a e sa le baloi o bitša ka sefane sa papaga o bona abuti ka jwale ka motho wa go se loke kore a sa mmolediša abuta ka pela gage e botlhoko a re ka nnete ke godiša motho ke re go mo godiša a sa na taba le nna o ntlhoile go ntlhoya ke mo tsentšitše dikolo ka monyadiša gone jalo a sa na taba le nna ebile a mpolediše o re mmage a tlogele a tlhalane le abutaka so mmaga a re nto e ka tsogo e kgonagetše aowa ke senya ke re bjalo ke nentse baloi ke le ka mo Soshanguve mošate okay dankie mama Thabela Eskhumbuzo nna ke nna tlhokaina seemo seo ke fetile go sona mara simphile kwešišo ya gore le nna ge nka kry-a mosadi ka bana tshwantše bana ba le ba gole ba tseba gore a sena papa go bona e sa le ba bannyane ba seke ba mpitša papa ba nna ba mpitše papa ifi ba rata ga ba tseba mara ba mpitše malome gobane seemo seo le se fitlhile ba tlhakatlhakana le tlhalo e kgona go ba gona ka gore go gopola batswadi ba ka ba ile ba le bothata bja gore ba tlogelane fakeng sa gore nna ke swantse ke bitše sefane sa nnete and jale ne gape le nna ka kry-a swantse ke tšhentšhe sekolo gore batho ba tle ba se ka mmakalela se ke bitša se name ye nngwe ya ba taba eo ya gore nna gona no mo ke tsamago gona ka kry-a bana le bana ke a ba botša gore bana ba se ka mpitša papa ene bjale ne basadi ba ba kwata ba re gobaneng ba swantše ba sa ga go bitša papa kere gobane ba swantše ba tsebe gore mo ba tšwago gona ke kae gore ba tsebe mo ba yago le nna ke se ka tla ka ba le ntho eo ya gore maybe ke tlo kwata kwa pele kwa mo e lego gore ge ba setse ba godile re ka ba fa tšhelete ba bona papa go bona kore o ka re ntho e ka mo sekgweni too much Thobela Sikhumbuzo o hodiša namane Sikhumbuzo o jo tshwana le o hodiša ngwana sesi hao o hodiša motho wa mokhutswane o it's not like gore le a kolotana mo phelone ko thuša mmae and then o tlo gola motho wa fitlhela mo le re le ene tshwantse a tšee di-decision tšhae a ke bone problem gore motho a godile a tšee di-decision o ralokile karolo ya hao ge ile gore yena ke yena motho o tla gopola ene o tla o leboa gore motho o ralokile karolo ya yao ya nkgodiša but le nna nuale ke nyaka di be ka tsela e so jwale ka ke godile ebile ke kgone go tšea maikarabelo ke a leboa Sikhumbuzo man ke Mabilo wa Tlhako ga ke tswa Mapikereng okay ra leboga Mabilo re leboga botlhe ba rometse go di voice note tša bona wa tseba e tloga kwagala ga botse gore ga ena pele selo se bonolo wa tseba gare ga dilo ka moka se senkweša go bohloko goba se ke nyakang go tliša kgopolo ya batho go sona ke sela batho ba re ge ba sebola ba re ke emotional attachment go gokagana ka pelo le motho yo o mo godišago ya ba o ka re wena le yena le selo se teng go no tshwana le e le ngwana wa gago tšatši le a tlo go botša gore jalo gona a re gakolole fa di bego di hakile gona a re di gakolole gobane nna ke nyaka go ya thuko ela gobane ke tseba gore ke nna wa ka thuko ela bohloko jo bo tla go boekwa ke yena motswadi o ga ke re di ka se direga fela ge di direga ke engwe ya dilo tše di sego bonolo go ka kgona go ka hwetša khutšo pelong ya gago ka tšona ka boka la gore motho yo o mo gopola e sa le yo moe go no swana le go gago wa madi tšatši lengwe ra ebile a ke sa go rata o se ka tlhola o mpitša papa
ya e le wa gago a ke sa go nyaka o se ka tlhola o mpitša bohloko jo ke bo swantšha le bona bo ke kwele o mongwe a re ga a dumele bana ba mmitša papa ore ba mmitše malome fela le malome ga se wena malome sentse re o bitse selo se magoa ba bapa le dipapadi tšeo ba go bitša ka leina go o kwana le mmagwe wa ba o nyala mmagwe wena o le Robert o re Robert a ka ra fitla bo mmagwe mami ya suna mmagwe mami o kae Robert o kae ba ra wena ya ba o dutse kwa o nwa biri Robert shule ka kwa o nwa biri ko re Robbie ya fella fao fela ja rena maAfrika re dire jalo The Immaculate Skhumbuzo Mbatha le Poelano Madam Speaker. Unjinele.